Elijah media ministry lo thlir thin tu te zong in nena pathian kan pale kalal pa Isua Krista nena ta akhongai na te athlamuan na te aven him na te in za nena atharin lo thleng le ro se amen ole tun tuma hian thu cha poimo em mai kan zir hodona kan thu cha thu pui tur chu thole Isua nge ropui athoni ti ani don ani kan Bible song in khana kan share ma in thu tlem soi ka duwa achan chu ei tuna Bible ka share dona he ka Bible share to he apoimo em maya chang ni te ani na a hei hi kan lo von renga kan lo riat kiau chuan kan thu soi kan thu zir tur hi fia tak main ol sam em main kan hre thei don ti kha masa in soi bel ka du ni ole kan Bible chang in nga nei lo chiat chun zomang chon chu tra zo na bung som pani chang som ni le pali ti tak mevin ka hril a cheu bu fang leya atlak lofa a thi lo chuan amal sovin a reng train a thi ro chuan tam takin ara train ti ni se chanchin tra luka bung som pakhat chang som ni le pasari tin heti hi ani a chung thu te su a soi lain mi pui zingan mai chia tu emo alo au chuaka a nena i paina pum chu ham tra i nu te nek po ati a ani ro chuan ani nema sela pathian tu ria zom te hi mi ham tra ani zoge ati a athu kan siar te pathian kan satan athermal som ro se amen ole hi kan Bible sang pani karun thor swami kha ril ru a threring chungin milongai thak sak turin khongain ka som masale choni ole Christian tam takte riat sak emle beng verzar mai thu cha poimo em mai kan zir hodon ani tun tuma hian Christian te hi Paul ni in kan in train phoka a chan ni bel ta lang chu zolni pani a oma wang hian ani ti la kan soi sual om love a train a thole na ni Sunday an sera an manga a train in pathian tu som pe ka pali na zolni an mangbuk ani chutiang chuan Paul ni kan in train phok maya a thole na ni mangtu ten kanal pa Isua Krista thole na ni ai pa kan ni ro pui ni dang om thelo ti in an ni man khadik emin an in ria chutiang bokin pathian tu som pe ka cholni sabat mangtu te pon pathian tu pek ai ba kha poimo le ro pui om thelo an ti ve thunga an mani rin le rin kha dik ve in kan ria ani Isua chuan ami dik tak te chutiang lal Isua Krista chuan Paul khadin om tur thu hi zona ziaka min lo shrila chanchira zona bung som chang som paruka tin he beram huanga mi lo hi beram dang ka nei ani po kaloron troi tur ani ka o po an hriang chuti chuan Paul khadin an omanga aveng tu pakhat nen ti in kanal Isua Krista chuan ama mi dik tak te chu Paul ni lovin Paul khatakan om tur thu hi kanal Isua Krista chuan min lo hrila ne chiang tak main ole Paul khatakan om theidan tur kong hi lalpan athu Bible sang kal tlangin min hriatira lal Isua Krista he khovela hring achan chung to te a khan kan thlir le chuan kholian le kho te a te ti dam rong bol na le chan chin thra hrilin awak zela ta chuan tum khat su thu a soi lain mai che pakhat tunai trong takin tharau mi tak mai hi alo ding suak lol maya lal Isua Krista thu soi su tha atil le anyang aril ru a khoi le anyang ti chuan alo out chuak ta ring takin ipian na pum le apian na pum le a nu te ne kha a ham tha thu kha a ron soi chuak mia mai ani a
nima selal Isua Krista in chana poimo tak main alo changa chu enge kan ti chuan ani adi laliswan bulatran ani ti in nima selati in achun som le ta a pathian thu ria zom te hi mi ham tha ani zok ati nei chumale pathian ning fakidom ro se amen ole laliso Kristan he nu ne na achan na poimo tak mai hi abul tran na na khan anu kha aham thalo ti reng lo aham tha ati ni mare kha atoi song kan soi chuan apum le anu te kha ham tha ati ni ma se chu aya ham thale zual chu pathian thu ria som te mi ham thwa ne ti in laliso Kristan achang mi amai ni laliso Krista hun lai ti mayang hian an ngaya poimo an ti te an ngaya tha an ti an ngaya ropui an ti te kha nasatak main zom turin an inzir tir thrina nima sra chu an ngaya tha an ti le an ngaya ropui an ti te chu pathian thu pek ne na alo in kal si chuan pathian thu pek zo kha lam che in an ngaya tha an ti an ngaya ropui an ti zo kha an lo inzir tir fo thrina ne chu kan laliso Krista hian a ho tak zeta a ho le ani a huat zong takani ti farisai te azir tir na khan kan thre thei ome chanchin tra marka bung sari chang kwa chuan tinama ve kin an ne na nang ni thuro chia te chu in pom theina turin pathian thu pek in du lo hi rem in reset maye ti in laliso Kristan a havani kha chutiang bokin khovel alo kal zela hun alo danglam zela hun alo kal zela kumza bitam tak laliso Krista thi nu khan alo in her chu khan atoi song kan soyanga popin khovel out lai khan eti mayang herin na hezirtir na hi arun luar le maya chung zinga luar berde zinga mi pakhat chu enge kan ti chuan siam tu laliso Krista biak ain anu mari kan tiang chu hi apoi mo zok ti in nasatak main khovela hian chu zirtir na chu alluara Christian zong te chuan hei anu mari hi anlo be chur voi ni thleng main chu zirtir na chu ala om rengani ti kan hre theya ole chu kan subject tur ni lo wangin chung chu kan hriat sa vek mi tam sok ten history se tu te zong chuan chu kan hriat sa vekani kan tu nai apon su tiang zirtir na ang zul zui thau mai chu a hluar le maya chu enge kan ti chun pathian tu pek chol ni lam sia a thoni ngai poimo nei a hluar mai ani kanaliso Krista thole na ni aya ro pui ni dang aum thailo ti ngai dan he zirtir na hi arun hluar le mai ni tu na hian chu tianga kan ngai don ani ngai chuan kan Bible sang in nga na khan chanchin tra zona bung som pani sang som ni le pali kan siar tak kha kan la hereng in arin oma bu chi hi athi lo chuan amal sovin aum reng thin nima sela athi ro chuan tam takin ara chuak thin tin laliswa Kristan alo soi ani kha kan Bible sang in nga na ole nge ka soi du ti chuan laliswa Kristan he athu soi afing mai he laliswa Krista thu soi bu chi te kin thu soi hi a chan chu bu chi hi athi ma sak set lo chuan amal chu om reng thin ni ma sila athi ro chuan tam takin ra chuak thin atia hian hei hi laliswa Krista thu soi afing mai tun lai Christian te zinga ta na hin apoimo big zolin ka ria a chan chu hemi atrong kam mang hian tun nechina kan soitak inzirtir na a thole ni ngai poimo na ngai ro puina inzirtir na kha chiang tak main a chan le na ta na a tha mela ri so thu soi hi a fi mai ne om zia chu kan lal Isua Krista hi thilo se a thole na hi om thelo hrim ti ka soi do ni
chan su lali su a thi lo chun a tho ni hi a thi ni om lo chuan a tho ni hi om thei lo sim ti hi lali su Krista trong kamatang hian chana fing tak mai kan zir chuak thei ani ole ka soi du em mai chu ti ni chuan a tho le ni ang tlukin a thi ni chu aro pui sia ani chuan Christian tam sok te hian he a thi ni ro pui tak mai hi Friday tin hian aro pui sia thi ni hi Friday tin hian chol ni kan mang ve mai don emmi ni lo ve chu la le so Krista huat em mai ani I so hun lai nu pakhat khan lali so Krista thu soi kha ria a kan lali so Krista kha amitin amua a thu soi kha a bengin a ria a ti suan lali so Krista thu soi a riat khan apian na pum apian at nu te nek apian na nu kan ti beng chu toi zong chuan a muro pui dai mai angai ro pui dai mai ani khatro mo chu tiang chin amaro chu cái ni tun lai Christian te po hian he tiang chen henu ang che hian kan lali so Krista chu kan hu fe ngei maya lali so Krista min tlana cross san chin sa kan hrengei maya ni nima sela pathian thu pek at sol ni a yin at ho le na ni kha kan muro pui de kan ngai ro pui de mai niam ale kan ngai tu ve ngai em hay hi hetiang mu dan hi a luar em maya nima sela a om lo ve ka ti thui ta ka ngai to chuan a chan su kai ngei po hi tun ma chon hetiang ngai dan hi ka ngai dan ang chia ni lali so Krista thole ni ai ba ka ni ro pui hi om thei tur hian ka ngai lova chu wang chon kha mi chol a thole ni kan mang kha lali so Krista mai bik li ate ti chabik li ate kai ngai fo thin a chan su hetianga kan ngai hi om lo ve ti ka soi du a chan su pathian mangai nai kan ruai tu ma sa ten kan pi pu te khan fia fel fai takin min lo zirtir se chuan hetiang hian kan buai ka ring lovani atam zok chu kan ruai tu ma sa kan pi pu te kha chuan kan lalpa Isua Krista cross san sin sa cái ni mi sual vang cái ni mi sual min mangai fanga Calvary cross atuar na san sin atuar lai mel te atuar lai nun te a khongai na thuk a mangai na thuk zia te a khongai na zau zia te a leina na makta mai te hi fia em mai chiang em mai hin min zir te thin kalom thin khop mai mi tui ta zuin he cross pathian mangai na thuk zia le khongai na zau zia thu hi mi tui ta zuin kan pi pu te chuan min lo zir te thin nima sulati om sumin mangai em tu kan lal Isua Krista chu mangai let ve na tur chiang fel fai tak le fi em main min lo zir tir to thin lo wang hi alo ni a chu mia wang chuan a tho ni hi kan ngai ro pui khan lal Isua Krista chu mangai bik lia ti thabik lia in kan in fethin re ani hetiang ngai tu tam tak te hi kan sual wang ani lo ti kha atam zok chu kan sual wang ani lo ti ka soi du Isua mangai na fia fel fai taka kan hriat lo wang zok mai alo ni khopa ta rong kan bol na chuan putar pakhat kum som sari tling don tonen hian kan in koma kan ti dun se la ti chuan le a thu soya tang chuan pathian thu du mi takani ti a ria thei ngal maya chu putar chuanin a soi chho sela a pian tharna kum som nga tlin te to thu te min ril chun zom zela pathian mangai na cross chan chin te min ril zela ni
ni masal chu tianga chu putar nena kan ti laya thua soi lai chun ka thin lunga zona lian deuh mai hi alo chuak phut mai ane ta chuan le kaputar kom chu ka zot ta phong maya kapu ei ipian thana te isoi ang khan man atang in ko thana te rong i bol dan chan chin voi ni thenga chan vo in ai dan chan chin te min shrila Calvary Cross chan chin te pathian ma ina ro pui sia te min shril kha kalau ngai tu line thu pakhat zona lo thleng thu ta ka zo don che ni ka tia min so ro te ni chu ta chon ka zo ta ani le pathian min mai tu min chu tiang khopa min mai tu min khoi tu chu eng tin e kan mai let veng ti kan bible in min sil na hi i khe thei lo mo ka su ti ta ni ane na chuan ta chuan le ni chuan min sang thei mi lo a bui tam map mai ni a pe hel kwal mai min sang thei lo e ka soi du tak ti chuan pian thar na rei tak kan Christian ne a rei to emas kum za chuang or ani to amaro chu hetianga rei ta Christian te hianin pathian kan mai le na bible na asoi hi kan hruai tu masa kan pi pu te khanin fia fel fai takin chiang main cross mangai na te pathian min mangai na te akhongai na te min zirtir angin min lo zirtir tok lawani ti hi chu ta chuan ka zu zir chuak ta poimo khop mai ani le kan bible le pathian mangai na asoi chu enge ni ta poimo khop mai ring tu te na kan ti tur kan nu na poimo mai chu ama min mangai tu pathian kan mangai let na kha kan hriat hi ani ome chu pathian mangai na chu enge ni tang ke mani ngai dan ke mani hriat dan soi thiang lo kan bible kan lo endon ani zona le khathon pakhat na bunga sang thuma chuan pathian kan mai na chu hei hiani a thu pe kan som hi ti hallelujah ko nau du tak thole Isua hi kan mai tak sitha kan ngai ro pui tak sit ani chuan apa pathian thu pe hi kan ngai poi mo bertur kan ngai ro pui bertur hallelujah pathian ming fakidom ro se Isua ngein ama laliso Krista ngein ti hian alo soya chanchin thra zona bungriat chang somli le pasaria pathian hne na tronga chuak chon pathian thu apom train he mi awang hian in pom lo ani pathian hne na tronga chuak in ni lo awangin ti in laliswan min shirani eng ang khop pa mi fing bo ni sek ro se eng ang khopa mi ho sa po ni sek ro se eng ang khopa mi a po ni ro se mi re thei po ni ro se pathian ne na tranga chuak dik tak chuan pathian thu a hriat a piang kha alo rin sa te alo mu dan te adik lovani chuan in ngai tlom takin pathian thu an zom thin ani an soi bui ve ngai lo o hei hi pathian thu zok alo ni mo ti in ngai tlom main pathian thu pe kha an zom mai thin ani nima sila pathian ne na tranga chuak ni ve lo chuan an ma ni fin na te an ma ni thiam na te an ma ni ho sak na te an ma ni ro pui na te an chuanga trul an ti kher thrit lo mani pathian thu pek adik zok ani ti hereng ma se trul an ti kher lo mani thu fing te phung som pali chang som pani chuan mi nga ya kong dik ni om takalang atop chu thi na kong ni si a om ati tlat mai ni ole mitam tak suan kan ngai dan suan athole ni hi pathian tu pek sol ni a in dik lia thalia ropui lia
liin kan ngai thin tro mo nima sala kan lal Isua Krista chuan pathian thu pek ria a zom tu te mi ham tha ani ti in min zir tir ani pathian ming fakit om nan ro se amen hallelujah zona lekhaton panina bungkhat chang ko chuan tu po Krista sirtina thua om reng lova kalpel chuan pathian anei lo ve chumi zirtina thua om reng ero chuan chumi nge chuan pat pa le fa pa anei ko pani ti in lali so Kristan alo soyani lali suwa chuan pathian thu ria zom tu te hi mi ham tha ani ti in min zirtira ring tu Christian tin te hian pathian thu pek zom ai ba ka ngai ropui tu thil dang kan nei lo ti hi ka soi du ani pathian ming fakin omro se amen thole lal Isua Krista kan mangai tak zeta kan ngai ropui tak set ani ti kan lan tir na om chun chu apa pathian thu pek kan zom na chau hiani ngai thatu te kan zain pathian thu kan soite atharin malmi som sak ro se amen